Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje wakhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintshanzelo-ke nje kuleyo ngikulethele zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze-ke ungaphuthelwa-ke leyo y'ndaba-ke lezo-ke ungakwenza-ke nje manje usicindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba ukulethele lona namhlanje sekuvele kumlisa-ke laphana-ke waxwayisa-ke i-IFP nayo ngokubuyisela i-ANC la e-KZN njengoba sonke-ke sazi-ke ukuthi-ke amaqembu-ke laphana-ke azofoma-ke i-collusion lapho-ke la ahlangana khona-ke ahlangane ukuze-ke aphathe izwe-ke. Lo mlisa-ke ubese cenga i-IFP ukuthi ingalinge-ke ihlangane ne-ANC nayo ukuthi-ke bazophatha-ke la e-KZN ngoba abantu base-KZN-ke abasayifuni-ke i-ANC. Uma beyibuyisa bona kuzoba nenkinga-ke kodwa ngifuna ukuthi wezwa ngaphandle into enza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena uzocebula lapha uzizwele le video lena ungena ku-comment section-ke ufike usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi wena ucabangani-ke usincazane nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Ngicela ukukhuluma nabaholi be-IFP KwaZulu Natal. Ngiyafisa le ihambe izifike kumhlonishwa uThami Ntuli nako baba umengameli we-IFP uHlabisa. Baba Thami Ntuli na baba Hlabisa nobuholi bonke benkatha KwaZulu Natal. Ngifisa ukunikhumbuza lokho. Uyabona abantu bakwaZulu Natal njengoba bengayivotelanga i-ANC because of abasayidingi emandleni bakhathele. So nina IFP musani ukufuna ukubuyisela i-ANC nihlangane ne-ANC KwaZulu Natal. Uyabona njengoba abantu bekhulume ngevoti labo ukuthi abasayifuni i-ANC KwaZulu Natal bakhulumile. Abantu bakwaZulu Natal bavotele umkhonto wesizwe njengoba benethemba lokuthi KwaZulu Natal uwona umkhonto wesizwe ozoxazulula iy'nkinga zabo ababhekene nazo inhlupheko. Abantu KwaZulu Natal bavotela umkhonto wesizwe bavotela inkatha IFP. So bekuzoba kuhle AMK nina abantu benkatha KwaZulu Natal ontuli no babuhlabisa nilwela ukusebenzisana neqembu le-MK okuyilona abantu bakwaZulu Natal abalivotele. Ngishiya lokho kunina ukuthi ngiyanibonisa i-ANC abayivotelanga abantu bakwaZulu Natal ngoba basayifuni in power. So abantu be-IFP baholi benkatha musani ukubuyisa i-ANC KwaZulu Natal ekubeni abantu abahlala KwaZulu Natal bethe ngevoti labo abasayidingi badinga umkhonto wesizwe kuwona obeyimajority e-KZN nenkatha ebe number 2. Ngiyathokoza. Abayidingi i-ANC. Ningayibuyisi Hlabisa i-ANC, ningahlangani ne-ANC KwaZulu Natal because of abantu base-KZN bathe bona abayifuni. Ngevoti labo bathe abayifuni i-ANC. So Hlabisa, Ntuli, Thami Ntuli, musani ukwenza into ephambene nekhulunywe ngabantu. Abantu bayikhulumele ngevoti labo KwaZulu Natal. Abayidingi i-ANC, abayidingi igebengu ze-ANC emandleni KwaZulu Natal. Badinga umkhonto wesizwe okuwona bawuvotele kanjalo nenkatha. Ngicela nenze okulungile. Ningabuyisi abantu abangadingwa ngabantu bakwaZulu Natal abangabavotelanga. I-ANC abantu bakwaZulu Natal abayidingi ngoba bengayivotelanga because of abayidingi. Abayidingi.